Hello Jilen, anto kamusta? Kamusta yang kini? Ali ayang makita ng Adam makukulit tiraratan. Makulit. Pertama sih kan hanaya. Saking malabir mo engal. Si sekarang yang kini. Nelson tan si JR tan si kini. Jerome. Ay, nila da. Nelson Ay, naro. Si baba sa katod. Mga wayakin at. Naro sa rami motor to. Ay, naro sa rami motor. Ay, naro sa rami motor to. Si Kuya Dado si Mang Pamala. Limara dyan yung ninimanin kin. Yung Bisaya taniran sa setan si Jodang. Mangingal nga rin talo. Lararama may masangi-sangi. Agi, nga pala load ko. Kunay chat. Paluda pa, Tipina. Tipina man paluda pa. Malapit na irarama talo. Tipina man paluda. Magano ata ni mga salo yay si Jingjing. Ang paluda, sorry. Ang paluda ta kin maligagano tong kuy. Anto man Jingjing labir ka labir. Anto may katawagan ko atutan. Man palud ka. Palud ka laba man ay ato tay number mo. Ay number ko 09098222 ito ko to Magano. Agil mapa-plus ka mo imong walila mo mangangga kang lanang. Magano Ninangawala alas may 0909 mamaplos ka lanang. Ito pakos kayo. Dan. Ayo talusan. Uli. Sige. 0909 ito tutu 1 0909 ulit. Atutan. Ulit. 0909 ayun na talusan. Ulit. 0909 ito tutu 1 09 ito tutu 1 Magano. Magano ko natatalusan, labir ko natatalusan tinumber mo, ka. Ulit. 0909. Torsa nyo na. Hindi di. Ay natin papakalong ko lang ante. Ayaw man yung suwa mo, bayag kimot. Putang may malagkin niya. Kung palud lang ante. 0909 urududu awawawawa. 0909 lapas sa tatalusan ko siya, mamaplos ka maungmat. Hindi mo. Nabibisa maala. 0909 ito 0909 urududu awawawawa. Ikaw mapapalod dyan, mabibisip mo. Hindi kala mapalod, mapapasok tayo. Mapapalod lang dito, ayun yung tatalusan, tilang mo. Mabibisip ka naman dyan, mo kayo. Tuloy ka klaseng totoo dyan.